Shibanta ban mau burom yu ba William Sinclair ubla klatno na kan salah perthai nagal yang ki khun ki jong ba lead William Sinclair lambat ki bahing hasam haringkat ka kur Sinclair di har unit kum ka jingkan mau burom yu kunyirang ba jong ka kur Sinclair kan penlong ikan lumpung il kai football bla tip kum ka first lead William Sinclair Memorial Open to all knockout football tournament bad ikan lumpung an penlong hamadan il kai football jong hamadan di har ribo district nagal yang kinong penyak jong ka lumpung ling ba secretary ka kur Sinclair di har unit ba FS Sinclair ki khot bat ki ber ya barok ki klub bakin wan bani shimenta kan ke lumpung bat nagal yang kinong penyak kila pentip ru baka kunhun ladu akan ke lumpung kan yok priang ka song pisa ka basan pho hajar tingkar ingkar ka trofi bat ka bawan baar kan yok ka song pisa ka ba arpsan hajar lempar ka trofi bat ka bayrung na kamenta ka we ka kunhun kan long ar hajar spa bat ka bayle kai kan long shi hajar tingka bat ya ka tarik ka bak haddu ban priang ki form gande khatsan trik jumang al jar arpsan bat iki jingtip ki bakham penyak pila van phone ki number ki ice screen Tani kong ni pau ke song u play tembang import kong yo ke kedua langkum ni apa pun biyeng ngui ki parakur ki sangi ni apa senang dihar di stonat wang ni don nagal yang ka ikun jong mama William Sinclair bad ka juga pon nagal yang jong we ni persa ki jong mama William Sinclair degaji kublesi bun nam da jong ki media ki bolong syaki gaji kalap bangin bangin air ni ka ya kini resep dan ini kini pemenang nak kalian jungi ke kursus kli. Dia kini semua kini kendu berpi ke media hari kepot kalau mbak nak kalian jom kaying jom lead Mama William Sinclair rengkat bermangi nak kalian jungi ke kursus kli di hari ini. Idon dia kini semua penlong ka ya ke football tournament ka dak kini mau bat ka jingburong ya wei ni gilong kini rengba jungi ke kursus kli. Kumpul persak 6 ini dah bagi temu ban penlong ya ke football tournament kata ban penlong hangi apa kemadan dihar dia nak kalian jungi ke kursen kli rekat bagi ingesem iwan sakmat ba kini kita ki benta ki bagi kuat ban ail ba ke mapi jompi kilat ba patai kubur ba ni penlong ya ke tournament hak ke keteng jong kata ban persak 6 ketika first lead William Sinclair Memorial Open to all knockout football tournament jong nu senam araja ratusan bat kejaka kan long kumalong ne kan long hang ni hamadan jong ka Undihar Sport Club hang ni asno Undihar deka ke entry fees na ka benta jong ke ni ka tournament kan long ar hajar san spa ka ko we ka team bat ka game fees kan long share jar ka we ka jingale kai deki price na ka benta ka ni ka tournament 8 bet ku merong kita nak minta jom ke nongjok nanti ke ladu hang di tournament kan yo manpuri kasong pisah mengelak kre kita kalau sampo hajar tengka but di tim ke ba wan ba ar lani ke runners up kan yo manpuri kasong pisah mengelak kre kita kalau ar pesan hajar tengka kita di price but harga juga por gila penbei bakindan individual price nak minta kirusimet kabangin sepenbei nak minta kategori jom kini ki individual price te nakaliang jungi yang ni kapor ni akhot ni aware subha ya ki sport club ki rimshimet ki bakwa ban yashin menta asya ni tournament bakin subha ban yashin menta na menta ni tournament ko ni sapanlok ban ni scam ba lembaga jungi yashin menta jung ki club repair kino ki badon ki bakwa ban yashin menta ni teman kan long ke kesian kan long ke ngerap ba penbu penpeng ya kan lagi temu jungi kum ke kursen clear rengkat ke yingusem jom lead Mama William Sinclair. Tobat ke last date ban tempoi ya ki application baru katangila pembait bakan long apo jom ke khatsan terik jom ni unai ni araja ratusan. Di gino ki ba nak benta ki jingtip ki ba khamnya kila ban phone lagi di kontak number ki banglai ni room. Datang gini ki kenten nak kalian ka kursen kli di hari ini engkat bagai persen dari Mama William lead Mama William Sinclair jo keblesi pun nam da jong press bala dan mentale man ini nak mentaman priang ini kubur man ai tip sebaro nak mentar ini kubur ini skam bagai ni temu jong ni kursen kli engkat bagai persen jong lead Mama William Sinclair kan long gabe be enti kan kan long da kecik sedang dan re nginang peteng nak mentar ni tok nan nam tak senam bermam keblesi pun